Ibihe byiza nshuti bakunze mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwagize icyumweru cyiza, nizere ko rwose nk'abakunzi ba Rayon Sport mukomeje kuba mwashyigikira ikipe yanyu ya Rayon Sport murera, ariko ndagira ngo mube mwashimira umuyobozi wa Rayon Sport ndetse n'abafatanyabikorwa bose ndetse nabo bafatanyije kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Tubazaniye breaking news, mbere yuko tugenda tubabwira izi breaking news, ndagira ngo ubanze ukande subscribe hano kuri Kigali Sport. Ni Theogene Kwizera, reka nze tubanze twazamuka n'iyi transferi ibaye kuri iki cyumweru muri iki gitondo kabisa. Ni transferi idasanzwe, ni transferi ikomeye, ni transferi benshi bavuga ko rwose idasanzwe hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport dore ko ikomeje gutitiza umukeba ari we APR, kuko APR ntiragura umukinnyi n'umwe kandi igiye kwinjira mu mikino nyafurika CAF Champions League ndetse na Sekafa Kagame Cup. Reka tuzamuke twababwira uyu mukinnyi ikipe ya Rayon Sport imaze kuba yasinyisha mu kanya gatoya kashije. Ariko reka mbanze mbahe sport update muri Rayon. Ndagira ngo mbabwire ko umusore Richard ndetse na Kwizera Olivier bamaze kuba bakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Bose ni amasezerano azabageza muri 2027 mu kwezi kwa gatandatu. Reka aba bakinyi bamaze kuba basinya Richard na Kwizera Olivier tubaveho, ahubwo twigire kuri uyu mukinyi umaze kuba yasinya kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru rwose, tariki 14 ukwezi kwa gatanu 2026. Amazina ye bamwita Ibrahim Kamara. Uyu Ibrahim Kamara guturuka mu gihugu cya Cameroon. Uyu mukinyi Ibrahim Kamara amaze kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport mu kanya gatoya kashije rwose. Yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano ya ikipe ya Rayon Sport. Uti bimeze bite? Uyu mukinyi Ibrahim Kamara biravugwa neza ko muri iki gitondo asinyiye ikipe ya Rayon Sport imyaka 2 ari gukinira ekipe ya Rayon Sport. Uyu mukinyi apima metero 1 na santimetero 80. Muri kumva ko ari umusore kabisa. Apima ibiro 75, imyaka 27 y'amavuko. Akina nka nimero 9, yataka izamu aciye mu mpande. Yakinaga mu ikipe ya hariya iwabo yitwa Erosof Al FC ya hariya muri Cameroon. Iyi kipe iri ku mwanya wa 8 dore ko ifite rwose uyu mukinyi afite ibitego bigera ku 10 akinira iyo kipe. Uyu mukinyi rwose ndagira ngo mbabwire ko yanageze hariya i Kigali ku munsi w'ejo, nibwo yakandagiye hariya ku butaka bw'u Rwanda azanwe na Ethiopian Airlines kabisa. Nibwo hariya yageraga hariya i Kigali i Kanombe ku kibuga
kibuga mpuzamahanga cya Kigali rwose nibwo yarageze hariya i Kigali. Reka mbe nagenda nkubwira izindi transferi ziri kugenda zivugwa nk'aho ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Al Hilal ishaka kuba yayitiza umukinnyi ukomeye cyane bita Emmanuel Fromo, ndetse n'iyindi transfer iri kuvugwa muri Rayon Sports bita umukinnyi udasanzwe Zuberi ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports bikomeye cyane, dore ko uyu mukinnyi we biri kuvugwa ko kuri iki cyumweru bigomba kuba birangiye ibya Zuberi mu ikipe ya Rayon Sports. Reka mbe nagushimira ugire icyumweru cyiza.